Tia maame no. Ya maame Akosua Serwaa. Maame no onfa ne nansi for yi. Na ommom pae. So was spiritual father bia. Asema me kan. Onko bisem said ye me ka no. Eyentra na. Enya saa ye wie Lumba yie bibia wie no because spiritually me ho say Lumba. Ejina asamado. Na all friend yiri panyin ni say. Maame Akosua Serwaa. One ne wo ensem kaye bi. Na ne se wo friend dia wo beku no obi eni wa wakọ asamado asamba. Ano de eye sunsum asem. Enti no. Me ho say all friend no. Na papa ni gina ho a all kan nsem bi. Ba sa nsem ne de mi ntimi fa ntudwa. Ba wo say ohia no. One ne wo nkomo bi a nsem bi opese o mbisa no. Na wonyina no. Wa say sunsum ne da. Eti said ye de sekan na ye den. Pai na se no wo tiem no say abra spirit na ba no so na ne papa di sunsum na chi. Na enkotre bebre na omo so ka we no nto ase sunsum ne da. Na enkotre nso de omo mawre. Tititi ne ho. Hwe mame ka secret bi nkyerɛw. Onipa bia wo ho a wo beta so anase wo bet ade be che wo beda ade be che. Wan se bibi atwa pa wo se na mark bi. Ededa ho. Mark bi deda ho. Abia ho bia check ni wo spiritual marriage. Na nim se ma ne mema bebre akodi obi achi oni obi akoda nipa no spiritual marriage. Ewo ama ne spiritual husband no ana ne spiritual wife na to gonorrhea ne white bi ama no. Kofo bebre hweme omo gonorrhea white. Sorry, what treaty sa enko sunsum ne na de ama no. Enko da se wan breki sa de na sunsum no na agya sa de white na guo. Mera no akwa banfamra de pa TV eso ene ye bedin kommo ane enkomo bi ekoso wo abrabo ma da bia wo bisa se asem we me dem pa na mapani sibre ha ho na ne sibre na nene me de ebro ye nyina ye nim se adofo anasa abwawe obi tan obi a there is no way obeti sika akwawe ne tamfo na die ne beba ma wo bwawe wo dofo bi a wo dono na fe akirei mo beye atamfo na ate wo bia mpe ba akokora nima ahwe eyedie na ya asa ne ma na edeba ene ye bekasa afa spiritual marriage ho na afi se sa ne ma we nyina etofa wa na se tofa wa ye papa ye sunsumu agya e wo fie ha mene no ebedi ye sunsumu enkomo afa spiritual marriage ho abusia enunti enko ba bia pa konya bi tina so na pensi obi si nche ne hini wa na wanam kakra edin no e de shodi ma me ntwa me ho na me fa sunsumu agya emra ne fa komo twitwe ni nyina enhyehyɛ so Who de wo chere amansan ye bo de wo chere gala for say ye wa kwantu ne di sike kofi nie me ye mfa ba bia ye be nu ye ho tap edemu fuwa tap send in this street the tap de no ana eko tap ye enduara ne ye na eyi piao Enfamra de pa TV eso said am kind ne susumu agya wa hade a na esese nkomo na efensa ye de ebe hyehye so nti efensa wa ba na etu late ma wo kra said am kind ye no enne mi bisa ye busy for spiritual marriage na ye nkomo didi ye be bisa papa ne say ede na beba se adofo mu hia mo ho na fefefe na mo be boare na fe bedu baby mo ya atamfo che say wenya ya nka che say ne nyonko de nka wa free wiase kra won pene nyonko ne partner nanim ahwe kra ne ne ye be hwe se sa niema wenyina no aye fa spiritual marriage no e ka ho bi anase enka ho bi eja Mame akwa aba ya me de boko de adom ho so aye fe ne siesie susu mu aja fa bom mame taba ne ho wa che me adom boya pa ye de nyame ase na susu mu aja wa he de ye busy for spiritual marriage say na emeka no enne obi wo ho what spiritual marriage atia obi be say na we dey spiritual marriage dey spiritual marriage na den na de ba ena afenso obi wo bi oba den na wo hu ena afenso obi say mi misa say enei wo aware ase wo hu ni kun na ne odo de na wo mu nsusu mpo say nko betimi aya atamfo na so ene de wo madane Tom and Jerry baby obi be fe bi opese tabe ne nyonko baako ompeso obehu ne yie na saa ne ma no eno so free spiritual marriage e ka ho bia na Erade enshira am say obia sorry a spiritual marriage na ekwan spiritual marriage na fa so de edoso okay bi ni say obi wo ho a na ade na ofi ansa kra na wo ye wo because obi wo ho a abusua na omo kekere ye no
omukwaje tumi ba fie ho ana spirit bia nso a oba fie nso no ono be ya apam ono be ya agreement ebia bi na siye ewa abusuan se tete na fie bi wo wa nipa wu wo ho rough tom timi kwaje ebia bambo bi ba fie o se de be ya saa no ma ne bejai na ebia sunsum no nso ne wa kwa apam so okay mebo abusuan no ban mewu na ebeba beba na jai na emum no ebia mewale fie ho fo nyina the spiritual marriage ni bi wo ewo ho ansa na yewo nti wo yenya be wo tumu pe wo beto fie wa sunsum na yede awale wo ene ewo obi a ono ankasa no wakofa spiritual marriage because obi wo ho a se udware nsuom obi timi na obi dware ensuom na onene da wo nsuo nim na o sa adwunsogu nsuo betimi nya spiritual marriage sisi a obi wonso a otumi sabi ema kura mo pade ya muyi ya ba bia na watu agu spirit won menstruation mu na odware nsuo spirit betimi awale wo sisi a oti ase sabi obema kura wa hye condom a one obada a wayi ato atwene ba bi no sunsun betima afa agina so de awale no eti spiritual marriage ni de okwa bebre obi won so a sabi ubehu lord kwan chen ba bi na wakopa keka no no oba da wo sabi emfikyire bi dua bi ase ne saa no no sunsun betima awale osisi a obi odress ne wayi ne ho oti ase wayi ne ho sunsun betimi awale wo papa sa dress na ya moka se obo ho dress no yi ne ho na ma sunsun ware kane na ye misua no me na mi dware obo so mi dware abonten afa su se mi dware abonten eno ebe ma spiritual metimi anya spiritual marriage na and at the same time tade ya woken kane no na sa show your stomach na ne ye hye na wo susu akra o ma me no kokro mo ba me kai se show your stomach na me hye bi pa ebu a na mafusu nyina ne me pana spirit no satan na omo wai anane ye ho nye omakono enenya spirit no ye ho aye omakono mpeta mo wale ye no on se obehwa first and na difference ye dan ewom sabi o hwe na nanom dressing ne ye maame mo kra no sane o ma ho fama sabi udi o machi kra kwa church a hwe the way on be dress o no e different ene no kire se obi kra 13 years kra o ka hwe a onye dan ontie ana memasem ne masem bebre no betuma mo nya spiritual marriage because sunsun bi wo ha spirit bi wo ha na aduane a wodi sperms eti sa sunsun ne be wale wa wo sa nipa no so wo ne be man da wo honto so ne oba da wo honto ti de mo a wo ne ma deda no na sunsun ne yeden na onya ahoɔden so ate ase ana sunsun awale wa eno ma be ma obehu se sunsun awale ho no ebi na me be kire number 1 de ye komo kura obehu ni se ebi abeda abeso dan na obi ne ho da eno na ye komo se edu akiri kura sunsun ni timi fra wani kura ma hu saa no ma ne bi eti obi se me dan na me so dan na obi ne me da ebi won so obehu se obi ni obi da odayem what you say hu se wo but eye wo kra ne ne ye den da no obi wo kura obehu se ebi a aboa bi ni aboa bi da e wodan nim wani beba ho so na ho asai ebi okra ho hwe ba ba sole na ho nyina asai ho nyina afo na eba ne saa promise and fail fa no kwa disappointment no fa no kwa e na obi asunsum awale ni bia no sunsum no da bia no enipa no ma ne bufu sunsum no ma abufu honhom tena ne mu asem anya abufu okra no na ne bu afu so ate ase ye wo sunsum awale obi a saa nipa no sunsum na awale no sunsum ni bi wa etini pa ni mu ena bi won so ne na wa pam a wokoba papa na nia minim ni se bible say netie beko netie mu nsuo beko nsuo eye den na mimi nipa na sunsum timi ba ware me na minya spiritual marriage sunsum bia said the onipa wo feelings demons have feelings demons have emotions said the onipa wo feelings no sa na sunsum so ye den etie so ate ase na ko ware ne nyoko sunsum e there be say on say enye tumi ba ko na wale nipa on say beyi etimi wale nipa bosum timi wale nipa nsuo timi wale nipa de enti ameka sa ne say on say wo be study a ubo deliverance a ubo mpaya ma obi a ubo se no otiatia mi ko ma jeni mo ma yeseu de enti a eka no say our feelings into what it is asunsum ni hu a na ho ye ne fe na ho ye na kono a spiritually obekọ wo fie wabusuam akọ hu wabusuam tumi ene ofie abaifo
si machia baba wa bi machia branti bi no ho ye makono mpa mpesa me wale no na sunsum no abaifo ne tumi a wa abusua ni machia na ebi a ya kire na manne ne amamro beye de ebi wa kura ya wale na 10 pesos pe ene ye de awale na osunsum just common 10 pesos se sunsum na is kakase coins na se sunsum ne wale wa wo sa nipa no promise and fail o fa ne kwa na de ebe ma obehu se sunsum awale no ebi wo ho a wo betima hia obi woni ni to ano nipa ne hu na wo pewasem nipa ne na adwen se opeso no nantia na sunsum na akoma ne woni awo ne dayim enkofu bebre hwemi on beka no kora wo hia obi nipa ne penasem ono spirit na akoma nipa na wa wati sika ware yes ne yere no yes enye se bia ne yere kora obi wa wale no ena obi on soso a wo hia no se bia na wo hia brantie bi oh so di mpesa me no nante mpesa me wale me pewasem the moment a oye na adwen se opeso no nante na sunsum no bekọ akoyi ne ho adi a kire na akoma ne woni se ababa wa na wo di na chi ne meyere no ntwetwe ho abrantie no mikunu no ntwetwe ho enti obi wo a wo beka no kora wo hia nipa no pewasem all of a sudden ofre no mfa wasesa odwene wa nte ase yama ne woni yayi ye ho adi a kire no yama ne woni no enti obi wo a wonim obetima hia wo de ebema sunsum ne bu afukura ne se ode ne ho akoka wo ode ne ho kan wa no apam no because neyere a wawale no ni kura wawale no ohunhum ana obedi nachi wo hia obrante wo hia baba wa no ede na wo se wo ye e wo se wo hwehwem woni de edi nachi obi wonam ho no ya wale no o spiritual husband or spiritual wife ansa na wo ko hia no enti wo ko hia no na se want mi ahwehwe ma ehu saade na woni ne nante a obi bia be sha ase se esei to obi se mi hia ababa wo ya mene ne nante no afa mi bibia sha ase de ye basa na se papa sa wo ka se ya na se ye hwemu a owuo kura bebrebe a ene obi ware ochena yes be ma na firim ene obi ware yes oba na firim sa ne ma na timi fa spiritual marriage se obi wo ha na spiritually no e bia honhum bia wale no na spirit bia se de wo ye jealous sabi oti wasisi asa woni ukunu ete a wo do no na so hu se oba bi di nachi a wo bebo nsama ma oba na na so obubefu oh sure na bo me nsama ma wo bebo no wo nsama na so wo agi ukunu oh yeah adentia se bia wono no pe dabi o ndo no me na no dabi me se me ma sabe dabi let's speak yanka no kreti se me ka no kwawe a tie me ba me nku be ma ho anya se be ma ho me kire wade me kire wade se wo obi a woni obi na ma wodo no a obehu se obi foforo di nachi bia ni wa na ni beje let me tell you the truth. You obi wo ho pe ma deda wo ya be hwe enye yi dabi tie ba wei no se bia se me kun I'm being honest se bia me kun na me hu so oba foforo edi nachi dabi o me ba ma mi twa wa no wo na won kasa obi be kasa wo ade ye ni kurom ha obi timi kodi obi kunachi na obi akohwi ase de egu no so na obi akobo ni tu tie eno ne ye physical yes wakodi obi kunachi wakodi obi kura timi kodi obi kunachi ma ye bi pen na mi sha mi di mokoko go obi hu what you say wa hwe nyame hu mabo amen oh adenti na ade mokoko gu no se na wo do no e bi afi na ate wani so mbo so ahunu enti sane physical utimi di mokoko gu obi so no sana spiritual so ukodi be ma bi achi no spiritual wife a ne spiritual wife no so e be show you pepe onu so di mokobe gu ani ana obeba otu ohunhum obi ba me nche woni mema 3 na awale mema ni nyina ewu owale wa acha 6 months ko 7 months ubewu Jesus sunsum ne bekum because ono ne yira wo wale ne nkura berem a wa wale na che na wo kodi na chi na de sunsum ne hikura ne se so de wo de wo ho akoka no oni be ma no akoda ana ne oba na akoda na nim se ma ne mema bebre akodi obi achi oni obi akoda nipa no spiritual marriage ewo ama ne spiritual husband no ana ne spiritual wife na to gonorrhea ne white bi ama no kofo bebre hweme omo gonorrhea white sorry wa treat sa enko sunsum ne na de ama no enkoda se wan break sa de na sunsum no na aja sa de white na buo no obi ba menche obi wakro nim sorry ma ya adwuma we ya che obi wakro ba sunsum timi to honam kankan de ma no
Oh yes. Sabi obetena wanim kura sent. Enso ono ankasa nti. Man be den na wado. Tie. Ono ankasa kura de no wanti. Onte. Nanso ko ba bia na obi aso ne hwene. Oti ase. Enti sa spirit walewa. Sa no ma we abufuo de ofa ne kwa. Shodi. Ubahu sa onipa na wone ne te no. Bibi kakra bi na obuafu. Bibi kakra bi na obuafu. Ena bi wo wa ubetimi nipa na tuna nipa no be na adwen so be ye ho ade. Oh so the next month de. Me ye ho ade. Me pa acho satam ni beduru no. Eno mamu be ye den unya sika. Ena ade akoye oba ne ho ade. Eye sunsum ne na ede. Eye sa ena obi won so a ubi bia ekoso the moment ya wo hia na wo de ho kan na bibia e basa. Wo se me hia sister na koyi. Me hia no wo de bad luck ayeden. Akame. Wo hia obi me ntwa no. Wo hia nipa hwe sunsum hwese obi okura onam ho no onam ho ne ho ofepa okwa oba nyina akura no obi akense no obi abonedua wo sunsum to onam ho na okwa oba no wakasa obi bia untimi na obi anante da unu obi nante a sei ni nyara enyo ba wo hia nipa na wo na oh sister dey come o shape ne Canada so no akodi na chi obi okura de ho kokan na oba matimi wu sunsum no Wonu woni ho hwe no adenti no ayo munhum bobo sunsum for because some dey minim so was spiritual da bi na wo hwe mu kogu obi so no hu ne mobo no papa say no dey physical physical sunsum tiri mo odene enti na ne abwala unyanko sunsum ne e tie me ba o se ba no spiritual realm mfa ne so obi ye bayihene bayihena sabi abrempon ne ayifo hye nase na ono ne yira wawale no be 5 years na wo wakwa akoye den wakwa akofa no 2 minutes do ho be chewa na papa say bi obi o ha wonim unima ntini asu unima obi ni ma obi kire ese wo mi ehwehwe ma papa say wo kasa nyina kire say eneyi so obi kwa kwaware a mani mfiti prako pese wo kwaware onpe pastor ana say osofu te say wuti he ya wuti sunsumu wonim sunsumu ne emai na hye ne ememu ma no say bi o spiritual marriage na twaso ma no yes. na spiritual marriage no yetimi tu ase sure di ma men ka ase bi kire o say spiritual marriage efa kwan bebere so obi wo kra na ebi awusa wono ma me nam na obi ehu meyere yeah on say na sa no ma no ho pa sa wukuta akra wo ba na obi hu na meyere akra de mewale no mi pa cho twa ne so my future husband my future sa most ayaba ibonsamfo ne abayifo oya sa ni nyina na asam na o ka no ebi wo anye ni nyina o but ebi wo ho a oya ba ibonsam sa asam na o ka ni o wale akra no otimi wale akra no huhumu me ba na ma me no so ende ukunu fra obagiska ukunu se ba chop money me pa cho emo obi an enye sa de ni bi da wo no ba nam ana oba wo ho na obi hia akra no ayi oba ide me wale no ne ho afi we de me yire me pa cho ka chen se masa enye o yire ne me ba enye ukunu papa say bi obu ho agro no odi de ba agro oba de obu ho a oni ani ebi agro no odi keke oba de nso no wahu nti ete se ye bonkola no ho ban na wo ho ban na wo se tete no kura ne ye wo yale ebi ne ye frɛ na asarap se wo akura na se nipa ne be fa dan na chi no te akura ne sun kura otimi de ye na akura ne ti akase meboa obi wa akura be hwɛ wa nti na wo se ye de sempoa ne kapre ye de ato akura ne nsa ebo no ho ban ni sam blue and ewo ya kan se engo ne de agu plate white mu enti no on say enoma bi wo ha ye fa bibia no ma nti ne ebre no so ati ase enti obi wo ha wonam wa wo ko ba oyoba ne ho fe pa sunsuma wale ne na wo nkura be 3-4 sunsumu ti aba ne sa wo sa nipa no wo beda aso da ye bia no ebi wa edikan wo be hu sa wonyem wo beta aso da na wonyem ebi wa nso abeso da ye no ne ye je wa wo ewo da ye mu be hu da ye ni mu no wo sunsum no na ne wa ye den anyima wo tam aso a wo wo no ena bi wo nso so a behu na o ma akora no fo behu na ukutakuta nkora ebi wo nso behu se bibi physical bibi ne namoyem wo ho ana ye funa pega obekọ akotwa scan yes hwi nim ebi wo ho ya spiritual pregnancy ebi wo wonyem ebi wo ho a sunsum no wonyem na no na se antumi ampia spiritually spirit ni bi wo ho a ne ho sperms ni gu mu a etimi boy yale eti ebi wo ho abehu na akwada ne fibroid what you say to be a spiritual marriage owo bibia na sunsum awale ni bia no obeka no kra
ni menses mai obi wa 1 year 2 years and madam fu bi o wasi 3 years dey ni menses mai saa nipa no check ni yi o kokohwe na bibi da ne yam o pa afre na bi sansa ya ade na ote won yam bo ho na bibi ne nam ne yam because on say eba ne saa na sunsum wale wa o menses enkoye eti bi wo hokora se wonyemo a tumi nu se wanyema na ono abeda no ase no miscarriage what you say eti the sunsum wale wa na se wo opeba o physical o ma wo ngo what you say obetimi ne wada na wase nyinsen no what you say obi wo hokora obetimi awale o na sunsum ne mu wani nyi dada bia mo beko na so bia sabi mu date kura na mo nku but mo wale wie no sodi mu beko sa na sunsum wale wa so ne be mate be ma no wusika kura sunsum no ma ne ma obi babu etirimoden no de aye show abonten ana no so awa moa because sunsum spirit wo ma wusika yes na nipa wo no so beboa me na se kozi wo bo mi abra mi su say the other so de obi wo kura sunsum no obi timi ba mani wo se papa sunsum ni timi ne meda masole na moja firi mase ba Jesus oh yes na wose ba ko de wose tumi no ene ne beda sabi sunsum no ba ma ekuta no nyankura wo so de wase sunsum ne ba ma no enya bulaka to kitu ada ne ne wase wo ba ekuta no wo so se oh yes na oje na onye wase oba no sunsum ne ba okuram na ohu a physical ohu bi da na okuram se no oba na spiritually ye kohwe mu no me ye hwehwe mu na me hu se saa nipa no ne papa ono akasa ne papa una wale ne ma aboso because na papa ne hu oba wawo ma mema nko a na sunsum papa ne ba ibo nsam na o hye bosum bi ase wo spiritual na o kohye ne wo se oboa ne ma ne wo oba be mana wale etu owo ya akora ni di 6 months no time na ne call spiritual come on wale no nti ade na che na o se papa enye sa agro se papa sabi eto da bia na we efiri na se te se akatoa agushi so ni magushi papa minimpa wase sunsum ne da ete se de de sekan na ye den pai na se no otiem no se abra spirit ne ba no so na ne papa di sunsum na chi na enkotre bebre na omo so ka we no nto wase sunsum ne da na enkotre nso de omo mawre tititi ne ho hwe mama ka secret bi nkyerɛw onipa bia wo ho a wo beta so anase wo bet ade be che wo beda ade be che wanhu se bibia atwa pa wo nsa na mark bi ededa ho mark bi deda ho abia ho bia check ni wo spiritual marriage nti ho no ya romance na ya ende o ya ende ya we na say ya we no ho mu ma apie wo ho na woni ba ku bia ba manim lady bi ono ne de no okoda ne guy nkyɛn na ose ne guy no ene hu ye ose ne guy no so ne da ho a obehu a na odiniti wabu wobi a wada no mada no no odiniti abu we ti so ya ala wakwa no I say oje ho se no man is mu doggy wose oye sa na to ose ade chi na o ka kire no guy ne ka kire no so obu a guy ne boa onye bibia sa ohun sa na guy ne so yo one day make video ti one day and o sa ye den o sa man is mu doggy o man de your friend is smooth doggy self position ana o twae ana o de kire no wo yet said ye sabi ye ne dan kasa no a wo gige ho na lady na ne de na serious wo se papa ebi wo a menko a me da me aminim sa me koda ma shepherd ba mani so betem na pant ne ya worogu empa no so Jesus ana da so to sunsumo no na ono ankasa ni anti na ye sa ade ye no ena me ye sunsuma de ye ma no sodi odi dware ye 2 weeks na ma me ne da so team wawu maame na wu say ne papa anya hwe abone nya hwe ade na breaki ama maame na free mu because me set a trap edit to no say so onim no oba ne nkyɛn a afidie ne nya den ena yi no na obeka kire me o se papa me maame nua na o ha me no so afiri na me so ena esa wo fa ho dwan so ahu enti san nkofo wei na se omo walewa beye betima walewo bosom betima walewo ensuo betima walewo to obi a wota so da bia na wugina nsuo na wugina nsuo ho bia no ensuo walewo na oyinam
And also a spiritual marriage and I pa. Who yi nam dia nye bone. Ano mechirem. Ebi wa wuyi nama, ebi wa so tayi nama. Ebi wa calling. Nyame calling anase sika, obenye sika anase nyame calling. Eno no wo ho so ate ase. Nkofo bebre ombeda mo besole sodi. Na mark bi wo no ho. Ena saade no so ye wa emu ani ngi o. Bi obesole na ne ho afo. What you say? Ne ho aye basa. Ena sabi sunsum walewa woja enkagu ase. Woja white gu o. De nti woja gu o ne se opese ba ma bia ebie so a onye den. No ono nko anya den. E manage. Nyambetua mo kapa sunsum fo. So ono nko anya den. E manage. Ena mema ne bebre so ba sunsum na man gonorrhea. To ojonso kure moja. Wanu maduro sa enko. Sa nipa no yeye hwehwemu yeye spiritual checkup. Ano na ye nananom frɛ na bisa. Ha ye nananom mo ye good. Una na ntu ana mo keke oba na hu oba wa bonti hu be mo abonti a. No wa dan obi wo kra sunsum no shodi. Hu no na wo no oh chale me pe me ya dawo. Obeti ase amo ne be akoda. Obi wo kra ebaifo. Obi wo ebaibo nsam. Na wo ne da wie ya na wo twe ho akọ a obepene. Ti nkofo bebre abena bo asai. Because of say wo no obi akoda. Obi wo sunsum no ne half ye nipa ne half ye snake. Ti se wonim na wo ne da na wo filia wa adwen yo se nipa ana ne da wo boa wo fili snake wo ti ase na nim so obi ba me nchen o se papa ma me nka secret bi nkyerɛ me ne mema de da pa na nso me ye virgin eh dey no tutu ana ma be kyerɛ dey asam anam asam na wo ka ne sai o se an de nti ameka sa papa wo ye sunsum nipa nti na me ka ye me secret de nti ameka ne sai emema na me ni o mo de da no enya me na o mo ni me da o na mum snake bi hyemase o kan ne plane o si snake na num ana nkrofo we ana mo we na mum no mema mo hwe mo ye o nti wa se sabi o kan se ha no nti me mo ano na o mo ne da oyi o twe ne nipadua ye den esi nchen na o mo ne snake no anum ena eda nti sankrofo no mu wu ana den neto won de neto wan o so wu bisa ne se sankrofo no den ana se eba ne sa nkofo bebre nti na nkofo bebre abrabo ayi basa no oye bibi enyeye sika sam kra na o sika na abrabo ayi no wabafom obi betim yale bi betim achi obi stroke bi betim achi obi sabi obi be ma betim ayi den awu what you say bi kra senke fom so what you say obi we ba hima o uhu na akosi ne pa ne kodaye no sabi ebi ade no aye ne de na awie yen so wo twe ho ofisa hit and run etubo so obi na obi akoda tie o ode ne ho kan nipa ne wie shodi afi woda wona no ma ohu wona ni so no wono ankasa wo se abira na me ne sister yi brother yi kodaye no na me yo okay makoye mame me koni asumasi kodaye me ntumi na obi won so a se sunsum no se wo pesa wo twe ho a otimi toyale de ma to be hona wo ho abafili se de muwa bi yeden ene namo ho muwa bi ni namo ho honam hirawo ho hyehyew because woni bayiye bi a woni sunsum ohima bi ohene bi akoda o twe ho ompene obi wan so asabi e masem bebre ni me masem bebre no omo bi ye masem pa ene me masem bebre omo spiritual marriage omo ye lesbian gay obi wo ho a twetwe ne be ma wode ade hyehye no ho ansa no waye den ne ho ato no sankofo ni nyina wo spiritual marriage se wan breki saade we ya so de wunye ye da papa me say emema ni bi bema bi amani tua no chese wono de oba no wonsamu o emema ni bi pema to the extent say wutimi hwe bema na ogina ho na wo ye ka cho so ne abayiwa we ya da wo bisa ho say na de mema kra sabe ebinim bokode on say ni se ni nyina no ye spiritual marriage obi o sunsuma wale no ntina mche say spirit ni bi wo wa na aduane e wodi na yes sperms oti ase obi won so ya soma no aba wiase o de adwuma na nam obi wa 1 year 6 months and about this word obe na adwuma no ayede ti the moment a won ne da no spiritually no ebi wa camp ho ana epo ase ho no na sperms ne yeden adwuma enti ono adwuma ya ma no ebi a port be 3 4 5 say on failing no enti ono no obetimi ni we ada we beda he wonte one ne da kra wonte
etu adwene o se o chale ge we de ma we ne papa obua ware hwan onu mama yusu papa wo ware hwan onu mama yusu ene mema ba nsam wo emankwa adan ti den na binu moje ayede na moje papa ene me pese ye monitor fa na afa ye nko eye anisuade hu na wo efa eye yewura ye Daddy Lumba because ene ye nyina ye nim nsam a ekoso e wo Daddy Lumba TikTok okra de wo hwa asefem se de papa ti ase na won kasa won pesa na asam mpo bedru abonte na ene wo bia twe Daddy Lumba sra ne abasa we twe na basa we twe ne sra we twe ne ti we twe ne kom we twe ne body eye de nkwa ene sunsum agya ne kasa nyina ne se wo hu Nyankopon ana revelation bi a wo hu e de afa eye ye papa ye wura eye Daddy Lumba ye legend ya de nyina e ho no ene obeda na di e de achewe na ye nyina ye sua bibi afiri papa na wo kasa wo hu anisuade hu na Nyankopon ada na di e de achewe efa ye wura ye papa no kwa me de obeye me wofa okay ye legend ya de nyina Daddy Lumba chat ko do fo okay shodi de wo mu nyina ne se me me obi a nyame da no ma di e kire me pa but enye bibia na me ka mo study me a aya na no ma bi wo ha me mpese me de me ka ba we eye deep pa spiritually no me hu se ya ye Daddy Lumba ye ni nyina awie na bibia ye din na spiritually no eye ni wie ye bibia ye din no de me hu ya ne se spiritually Daddy Lumba ejina cemetery ana wo esie ni de kwa na obeko say no eye abebu eye sunsuma sem spiritual wogina cemetery ana ofre ne yire panyini ne so ombra na one ne wonsem kaye bi dia maame no ya maame Akosua Serwaa maame no omfa ne nansi for me na ommom pae so spiritual father bi a asem American onko bisem se de American no eye ntura na enya saa ye wie Lumba ye bibia wie no because spiritually me ho say Lumba ejina asamado na ofre ne yiri panyini ne se maame Akosua Serwaa one ne wo ensem kaye bi na se wo ofra ne de wo beku no obi eni wa wakọ asamado asamba ano de eye sunsum asem enti no me ho say ofre no na papa ne gina ho a o ka nsem bi ba sansem ne de yemi ntimi fa ntudwa ba wo se ohia no one ne wo nkomo bi a nsem bi opese ombisa no na wonyina no enti no me pa chow ye maame no Akosua Serwaa ye maame no is there way a se saman efra wa which means say wo hia waka sem bi na opese wo nkyirem na se nya de a wo beba bie mo anya nsem bia na ye de ne magu kwan mu dia se ano na ya ka no se asem na me ka no mo bi mfa ne se o eye joke me mpa eno ma ye hu on the last na me catch us ye papa no kura wo be free mu no me hu no 2 months ansa na wo be free enti no ma bi wo ha sabi obi o ye kana person bia no obeka ensem hu no ba asem America no ye maame no onfa ne nansi o wadifuo bi ana se o spiritual father bi a onfa ne nansi from no momoa no enya sa asem America ye nyina okurum ha ebesi because papa who sha Daddy Lumba to me no so because obi na eku Daddy Lumba me ebeye me na akaka enya obi ana eku because papa no wono ankasa so hu ni wo deda ne kasa nyina ya me kra mo ma hu me bie mu a na me kra enya obi ana eku Lumba de ono an nkra ne braso no oko ne braso enya obi ana eku ye nti ase se enya obi na awo ne panie bi esabe we de ya no susu enya obi na ye ne bi Lumba ne braso no oko because ono kra wanje ani se saa egi na obenya ya mpa ono no awo hu ni wuo dada enti na ode bo ho nwum no nti enya obi na eku Lumba hwe na wo Lumba betima ku no Lumba easy sa ade ne ntimi Lumba no is strong pa ewo spiritually no physical no spiritually no strong enti ne braso oko ti mo ma ne nkoda ya ma ne nkoda papa spiritual marriage in some way keka ye be so ene obi hwe yen owo spiritual marriage de no be ye na fe ye pe wachi kwan a ene ye hwe wie ye mere nyaresa ene niema wonders ne ade a wo ye aye bro nipa adwene ntiase so na bon motofa okay ye wo ade ye fan spiritual check up onipa bia obefrɛ me ana obeba manim ne obefrɛ me ne ye information bi a ye gi a me de ye spiritual check up ye hwe sunsum hwe se tumi be na wale nipa yi
obi wakura na wadwene o say spiritual marriage na ha obi wakura na enye no obi wakura na ebayiye bi na ade ne nsa ahye wa brabom tie ba ne say ye spiritual check up ye gi information ma hwem me hwem wi a maame ade na akutia no efiri ha eye tumi we eye bayiye ensuo tumi ese ne ma kire wade a ye ya mbeto enye mpaibo me patcho spiritual marriage en fa mpaibo ntwem ubabon mpaya obi a o hwe me o spiritual marriage ada ye bebo ne deliverance a ne sofo bebo mpaya ma no saa da no kura na sunsum no ehye so ma ne yi ni style akase spiritual marriage ada ye bebo deliverance pie come out a sofo obeto fo ma obebubu asore dem ho nkonwa a sofo se matwam obua da de na spirit ne no obeda sunsuma ware ye mfa mpaibo ntwam ye wo ho akwan a ye maame bi ba me sister bi ba me nche ono ne de ye ne sabi na ono akasa ne mada na awale na osunsum na oba ye na me hwe mu no me frɛ maame ne sunsum maame ne say before obeje mu no gese ne ba ne to dade san a ye de chi gari e de che na ansa wono so won chi gari o na ne dade san na de ye den ano de so ono anim ana me kire sister ne say ni meye say ni si ama ne mum di kan to dade san aya chi gari wo mfa kwache wo maame o de kwache ni wi a na ya ye ho adwuma o se da me maame nchi gari na me se minim on chi gari o de fa koma no o de kwache na maame ni bisa ne se ho na kire ne saa de wi ne maame na aso sum na wo su sodi enti ya hwehwem na mahu ne se we na akutia wo obi wa okra ho obi abonidua wa ye obi bone na wa bonidua wa ka no me nsama ye de eti ma ye nhwe wo hyebere mu ma wo ye nananom na o hwe wo hyebere to obi ya nani abere a o ye serious no on send me message me number na 0244 84 18 45 I am WhatsApp live so frame me a na makro de send me message send me voice note me de metie metia me reply kama me hwe sunsun mama me kire information ade beba me hwe mu wi a na ma ye voice wi ama ma me we ni na ekọ na ma kire wo obi si eja me bre me ye bibi enye yi eja me to ade ento eja yale bi da me so eja ma wale enkoye eja bibi a me ye bia enye yi eja da ye bone nko na me so me pa cho enye no ho nko adwuma na no ye nya me fam so ye bibi a enti nipa no ye hwehwem wi a de wo bia no ye be ye ho adwuma e de ama na awurade tumi nti no bibia be de e be free ho nya me nhira abusia anne na nyankopon so enhira onya wo kese medofo medododo se abreni na ye bapem je fel so onyankopon koso no nyama koma so ade wonam papa so na ade bie hawo eya yaresa eya dwumasem eya wawe abawo adan se eya dien yawe e na wakwa a abusia fa wo hawo nyina ebedan eya sunsumu eja asamba akopɛ na de bia ya meka e wa abrabo me se abrabo na ye bɔ no eyɔko nti sa wo bɔ bra no wenye obi obɛhwɛ wachi ama wa aya na eye den why no was spiritual mother na why no spiritual father ma menka fo sunsun maja emfa ma wo ai we yemre nyankopɔn na me so ye ne ma kese ti de ha obi ano fa bedan papa mpeni sibre emfa ma wo ene ye bre ni nti aha ene edwumade no esi na monim se ansa na edwumade ni nyina ebebre mo no eye tap scent wo mo ene soma sen enyo mo anka busuamente ha ade bia wo ton opese ye mo ho dawuro emfa ma wa ade pa tv ye bie ye pon no e de ato ho e de ama wo de ha ho kra ye bo ne de minia eye fufu le fufa ye de ne de ya fufu ya titusu se bam se no ane se obefre ye na on regret se wo ne ade pa tv e bedija ene edin no ensesan edin no e de shode mini sunsumu eja enetina se efa spiritual marriage ho dasa ne ye besan ehie awo filikasi so makra mo nyina so physical money and put me do wrap to so me say jama in a minute in Sabakandria and then one half friend ebusuafo bidin na nakoma pa kirewa 1 they recommended tap send amamo and that's for aba o send ko fa baby a na ye basa omo rate so ye omo ye A1 nti obia no do tap send na on say sika fa tap
yɛbɔ ho de wo kyerɛ amansan yɛbɔ ho de wo kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛwɔ akwantuo no yɛde sika kɔ fie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fua tap send ɛnisa so The tap deɛ no ara na ɛkɔ. Tap deɛ ɛno ara na yɛn nyinaa ɛyi. Piao.